Dakle, potrebna je jedna akademija emocija, a tim se obično bave humanističke nauke. Međutim, književnost, umjetnost, sociologija, filozofija i sve to se ne isplati ovoj IQ, ovoj klasičnoj inteligenciji, toj inženjerskoj, tehnološkoj, matematičkoj, fizičkoj, ekonomskoj i tako dalje, tom pragmatičnom neoliberalnom umu, inteligenciji. I onda oni režu troškove, režu sve te programe. I ljudi se plaše da će vještačka inteligencija, umjetna inteligencija učiniti da zaglupimo. Ne mislim da će ta inteligencija atrofirati, niti mislim da je to najopasnije za čovječanstvo, da se to znanje izgubi. Mislim da je kod nas već atrofirala emocionalna i socijalna inteligencija. Atrofirala je zbog jedne industrije, industrijske farme emocija, a to je filmska industrija, televizijska industrija, serija, entertainmenta, filmova, gluposti, horora, raznih nasilnih akcionih filmova itd. itd. Pre toga što su korišteni da nam proizvedu emocije, ali masovne emocije, kao jedna industrijska farma, da posiju, da implantiraju sve te emocije i da manipulišu našim emocijama, što obično rade maligni narcisi. Emocionalno ucijenjuju, uzrokuju osjećaj krivice, gaslighting itd. To nam sve rade filmovi, već godinama, već decenijama. Generacije su već formatirane da osjećaju ono što im se kaže. I tu dolazi do velike manipulacije. Ti kad manipulišeš nečijim emocijama, ti možeš triggerovati rat za 3 sekunde. Samo je dovoljno da znaš koju dugmad da pritisneš. I zato postoje eksperti, zato postoje ljudi koji odlično znaju kako da prepoznaju i manipulišu emocije i zapravo zloupotrebljavaju emocionalnu i socijalnu inteligenciju i nauku. To obično rade razne službe, tajne službe. Zato se i zovu intelligence, Central Intelligence Agency. Znanje i umjeće kako da manipulišeš emocijama masa, čitavih naroda, nacija, kultura. Međutim, tu nauku ne izučavamo u svrhu mira, nego samo u svrhu tih nekih ratova, psiholoških kontrole, manipulacije, nadzora ljudi, društava itd. Ne izučavamo ih u svrhu razvoja, progresa. Ja mislim da mi moramo osloboditi svoje emocije iz njihovih šapa, jer su nam ih uzeli, o tome ću tek kasnije pričati u jednom drugom videu, i moramo ustanoviti sopstvene akademije i univerzitete na kojima se malo više uči i studira emocionalna i socijalna inteligencija, i mislim da bi to bio progres, istinski progres čovječanstva.